Payam mo nga gisuwak ya. Nya? Kabaro nga lukat, eskwelahan dayjay. College of Tarabita, Chismosa, and Pakialamera. Nga. Dapay kurso nga ijaya ditaan anya ma iti kurso nga ditamo nga pagadalan ma iti. Dapay ti masteral ni Jayin alakay. Nya. Ne. Ang labas-labas na. Ampay, baka papanam. Nagsapa nga nakapulos ka. Nagsapa mo nga nakapilistik kan baka ito. Kapi ka tayo? Wain, kapem. Excited at garud lakay. Ito nga uray na siklit pa ka. Ampay, papanam. Excited at garud lakay nga. Uray na uray pa na siklit ka. Nagsukat ako. Uradahan ko na ituturugan si Kati. Na-excited ko. Anya data pa kay excited na mo ngahan mo pa na iturturugan na yun. Matagamin, tiki na arpet mo, tiko ko ang diman nga, tiko ang binigat. Diman isali-sali data kinabarbartet ko baka ite. Dimpay ang mugayam, ti mang mangyarin. Dimpay ang mo, nga bisawak ya. Nga! Gisuro ka pa yan. Daan niya di isuro mate. Dimpay makikita, di bago nga lukat ng eskwelahan di taya. Nya nga eskwelahan day ta? Kaya po, adi nga CP, nga kunanadjay, na mabasbasa mga, ay apo, dapay gayam ti eskwelahan di ta na ya. Taan niya kanong eskwelahan day ta nga CP nga ibagbagam. Barbaro nga lukat, eskwelahan day jay. College of Tarabita, Chismosa, and Pakialamera. Nga! Level up kayo gayam nga chismosan ta dapat ti eskwelahan yawn. Ay na. Awan ka. Mayat garod na kayo ta. Mayat manday ta. Sigurado nga mayat iti curriculum data. Talaga nga accredited iti Marites na. Napaw. Accredited pa yun ti Marites na. Okay. Nyagit yaramida nyo dito nga pagadalan, Mike. Ay, apo pala kayo padasem ka di kami nga sumbrag. Dapat enrollment da. Ay na, napaw. Madinsama ite. Dagitoy, dagidi kurso nga ijaya dadjay. Dapay kurso nga ijaya ditaan anya ma ite kurso nga ditamo nga pagadalan ma ite. Andi Bachelor of Arts in Pamerperde. Bachelors of Art in Panakibibiyang. Bachelor of Art in Making Chismis. Tapos, Bachelor of Art in Panagsipot. Talagang surwanda dagidi kwa. Estudyante nga maging alerto kan vigilant agkita agsagap iti balita. Ina. Lalo pa'y nga lumaing dagiti chismosa dito'y ayan tayon baka no kasta. Dapay iti kwa barbaro nga kurso nga talaga nga pag may mayatan na tata. Nya kanu madeta nga kurso maite. Bachelor in Maritechnology. Daapaw. Dahil di kurso nga talaga pakasursurwanda iti kas ano ti panag-edit ba? Panag-edit tay? Siyempre istorya Apo. Dito'y talaga nga adadagday makita nga nalaing agaramid iti istorya. Daytoy kurso nga Maritechnology ditoy isuro da no kas ano ti panag-edit kindi di kusto nga panagaramid iti pamerperde nga istorya babaan iti makabagong teknolohiya kindi kas ano ti panagwaras ba ditoy garamid dati GC garamid dati website surudan no kasano nga iti di kapartakan nga wagas di panaki pati chismis naspakan Mildred dapat ti masteral midjayin alakay nya dapat ti yoper yung nga dagos nga masteralain adi Master of Arts
in relaying information through exaggerated storytelling. Ina. Siyak, ti Professor dito ilakay. Ay na. Ika talaga pagbagay mo baka ito. Among lakay, simple lang magkati, simple lang atal talaga iti makastruk iti dating ispilaan. Kaya kanya ano ba dagiti kwalifikasyon nga no makasarek ka magditang eskwelahan mate. Dapat adda ti GMR sim lang Dapat ti GMR sim ke eskwelahan ti Marites. Gawon, dapat good Marites and right chismis. Naapo. GMRC. Sinukatan niyo pa iti meaning ti GMR sign. Mayat garod pa ita accredited ti Marites data awan ti babayadan ditoy. Awan iti babayadan. Libre amin. Free tuition pay. Awan, libre amin. Ngam dapat no screening. Dati screening na. Dapat screening na. Awan, ganda na ti screening na. Iso nga, kwa. Siyamboy George. Kwada lang matit no screening ka. So, secret pa lang. Di kami nga masala no talaga nga pasok da nga Marites. No amuna ti agistorya. Pasok iso na. No mali-mali. Sa dino dayta nga iskwilaan niyaw. Sa dino ti ayan na dayta. Di dyan yung ti balay da Maritoyan. Iti pakaaramidan na di screening damdama. Idi sangot ti kantina. Naapaw. Di Maritoyan. Talaga nga inarami dyan nga umuko hindi ta balay ni Marituya nga. So nga rod nga ijay ti nagpatakderan dati kwa institusyon ijay nga talaga ti kwa right location kwa i-good luck nakmut ata baring ano ti patata estudyante ni. Good luck baka ti malmalam nga panagchismis mo. Itaom hangka nga dagdagos nga uminom tinalamies. Ang agkabibaw man ta subsub mo.